really about no so any in senkasa coup so ni because of American company beje you feel so near ma the right region abana about one near to anansan ne asesa ene ye ba ko second one is you Togo eye Olympio so okaya eye Yadema ene ne nkrofo ene ye sa coup na onso mu yi ni feel so mu coup no US embassy akaka kra bi na nka wawura ho un se obi dwane ko embassy a just like owo kronum pepepe ba wa nuru ho ene omu coup no e firi ho no se wo bi mpa coup 90.7 FM aba Africa no edosu pa edosu between 1960 and 2000 coup aba Africa na 82 edu time in 1960s no to 1990s no na coup ankasa yese 10 years bia na ye nya coup on the average na 25 nti nyame adum ye furo beduru be 2000 ya 2001 e be ya na ejai kakra ye hu ya se 2021 so asha asia se be na baba ko anu nti no ayade se coup no hu se sem no edos power Africa ene owo ahene mebo abaso nyame nshira bebre because presentation amba be ye no why a human job na onipa ya ade a osai ye share the credit man thank you very much a professional compilation bi production de owo ahene champion na obo aye ma ye tumi e de ebre won na ene no ene de ye say ECOWAS eno na ye oman a yen a ye wo atoye mantem ha no e wo abibmamu no yen so yeku a ye hyase no ye umbrella body ECOWAS eno na wo ka say emu mpanimfo a wo ye asojafo mpanimfo a on so ye ECOWAS ni mu a ye committee of chief of defense staff eno no CDS no ye from committee of chief of defense staff right now we mu Ghana ye soja ni panyin CDS o Ghana no on na ye o mu panyin ye fa no vice admiral set Amwama ono na ye o mu panyin enti sa aye be meeting aye ba nti na Ghana na ye ba ye sa meeting because committee of chief of defense staff no chairman no Ghana ye chief of defense staff no na oda no enu nti o ma ba be hiem said ye o kan nti ye ba we ECOWAS omo meeting on ba be meeting sonko putupru meeting ene ebroni be kasa crucial meeting omo ye no ena so abantuwo soja abantuwo a ekoso wa bibimemu a aye say yem from bia ebo e wo se yem ani ba so na ne ma amanfo ehunu nti eno na ena no pe no ye ba be di hu djuma na ne ma atimi akoso kama nti ye hwe kura ye ni sisi ye case study no Niger because omo no masema ba say ye kan na we Niger so obi aba Facebook obehu ni say ye the map no Niger part no e dia to so we Niger na ankasa oyobi a o hemfinfin ti ye kan kuru na Niger emfinfin no oda na ye kan asase a o ma ba ko wa asase kese pa wa Africa ha Niger o ma asase so pa o mu nipa no so ba o ma asase so pa enti Niger nie wo hwe Sahara desert no ha omo soro ho ne Algeria right ye basoro pa akosoro na Libya so ehye ho obo omo nsa nifa so a eno so Chad ene wa hai benkum so no ade se Mali enso so wa ha sei omo ase no Nigeria 90.7 FM Benin so eben mo ene o Burkina Faso wo ho enti Niger maps o kwa Africa map na ba bi omo hye omo enclave no eni nkuru a eto omo ahia no eno ena mabobo so no ye nto aso se ye to aso na no pa ya yen hwe niema kakrafa Niger kro na nkasa ho we Niger kro na republic yes republic enti republic of Niger enti what your population mo wa 23,605,767 and population capital of Niger your friend Niamey na languages anasa kasa kan o Niger no ye major languages o Africa or languages bebre nanso so obi a ne major language a owo Niger de no de come ka French so o France for na di won so the official ka French right your house so ho and language ba fa na German so so kan major religion o Niger Islam enti anya me nwanwa se ya na abrofo sem no omompe kura ya na Islam diso no enti na Nigeria say Boko Haram means that they are fighting against the West enti omompe sa abrofo intuition na omu say dey ahokere ebrom no ba ye kona manfo ebeti ase so that's a little bit about Niger said the omo enyama ni nyina esitie say ye to aso a
we military chiefs no a wo kan ye no omunie aha ma mimi na amanfo enhu military chiefs na omaba no okay enie enti uhemu a Ghana ni yenie gina ha no se me pa cho se bia ye clear ho aha ma me estimate ya biem kakra e de ama ahwefo a enie Ghana yenie Setamuama Vice Admiral Setamuama uhemu a ade se Nigeria General Lucky Irabo ono so waka ho odo ni oginam sa so ene wo General Lassina Dumbia ono so Ivory Coast ono so ho your Colonel Felix Abalo Kalanga ono so Togo ene wo Mbai Sise ono so e Senegal ene ono oka ho no dimpanifo mbeshi amu no ECOWAS ayini nyina kuo no anase amamman ya kan ho abom CDS for no na nka ye hwede anka se nka 15 na nka eba na nso so enye 15 eba ye na ye kwa na ubehu die nti a enipa be se 12 na ye nya omo ha omo abeka ho ye di djuma na se even less right say ye kwa ye next year ye next year ye kwa no se ye ba behwe aman a omo amabie na ehu aman a ye se omo ho aman omo amabie no we ECOWAS yo 15 ECOWAS countries enkuru aman kwa edu enum na ye wo na wo mu a miensa omo de esa adwumadi ekoso no ma amabi de edi kan Keved ne ye be kire de ntia omo ama ye Mali susu omo amabi Burkina Faso susu ama sa enkuru miensa Mali any Burkina Faso omo de omo ama efrise omo di kan aka omo ankasa hwe ye coup ne bi akoso ho ena omo di kan kase omo de Niger for de omo ne omo support Niger for omo declare at the statement about they say omo supporting Niger no omo ni say ECOWAS mpanimfo ko omo di soldier for ko na ye ko na omo ko na mu enye asunjue bi no mpese eba e wo man ni mu ana afa so Keved so omo so dia tu omo dia tudwa aka ne pendwan say enya ade say soldier for ye do omo ko Niger no omo support to omo yom ho afrim enne ma binum ka say Ghana so ye betia ye ho afrim because Keved ye ni ho afrim so atia ni ho afrim de na Ghana so ntimi ye ho afrim a chinchina ye se ye be ko no enti se ohwemu a Burkina Faso ama Mali wa ama Keved ama na say no train na afrim dia na say 12 and omo be represent oman amaman a omo afrim eba ye no yanko yan junta alliance yaka junta mema like enye we bebre enipa omakom ho abom titira soldier for na omode force age power to me so ombedi ade enti wo hwe wo na yesusu so omode force akodi to me wo Nigeria so ombedi ade na omo ya adwene na so omo support omo na omo wo nkitahodie kwan sonko bi so no ye kan Mali ye toso Burkina Faso ena onu Niger na sese na sem edeja no Mali any Burkina Faso de omo statement abase mi kan no se bebia ye ko wo Niger no enye pata bi ni omo ko pata ndokwa ana democracy nti no omo ko ni mo omo di se okon nti di omo kra omo we ni se ba so omo mu abia so omo de boa Niger asojafo na ese omo ginam so omo di ade omo be boa omo eno ne de Burkina Faso any Mali so omo de aba efa eno ye part of the reason why ntia omo no ama ECOWAS meeting no ebi no because of that alliance we are omo no omo no right aside other things but you the omo statement omo de aba abonten right na ye komu a nipa bi so kasa on say we maximum alliance omo then Ghana de eno kasa ye say ye panya ono dia no wa ha defense minister kasa say Ghana de equal decision bi obe bia ne ye ka ho ene de ade ba kwasi asori no any civil society groups bi aka ho abom a omo kasa omo kan say omo de omo susu say Niger say de soldier for kwa ECOWAS NSP head no Ghana ye nwunu hu mienu oye enfoni da so ya we presby asafo no omo panyi pa odo ma no na hu ni say oda sa enfoni so yi ni di the Reverend
Dr. Ninoy Odonko ono na da presby asafona no na papa yi ono presby fo ni nyina omakasa se de di kan ne nsem de omokan me pese enwom na da yetini wura no te ma yen hwe nsem na omokan in details. 1. Or say the Presby Church of Ghana opposes sending troops to ECOWAS force or with the ECOWAS force. The opposite can say Presby asafo de omo nyina koginaye na omo susu se asoja for ese de ko Niger enye the right step to take enye ekwan wo se ye fa so e ma sundue aba Niger. Or say the toast or say decision could escalate matters and not bring the peace. Or say ye ne sa ebe ma asem no kura na sundue mu ansensen be to ajeje me asem be jinsem kura that's correct wa enso yeso ma enso na de oyo neni o ha bebre be mfa sundue ma na be ma kuro mu nipa no kura so abre am is na sese kura no Niger fo bi asase o mo dwane because e kon ba ide wan hwe ana se soja fo ba de wan hwe a ebe boa de to so me ensa o say Parliament should be involved in decision to deploy the troops. Or say abani so ontie de omo kan kra na onfa asem na ekoso nkomra sebadwam na na sebadwan enjojo omo ndwene ho na omo ntena na omo ntia dwene se yenyina esi pose ye bekwa a enye problem ba sa aban na nkasa befa ho se de eye owura Dominic Nittiwell ebeka say oh ye bekọ ye gina dabi on de omo so omo ni entum afi so ECOWAS so kaya nra omo so small hinri man ko Niger ho okodu ogina airport saa junta no omo ama omo mani pa bi so akọ no mu nse nya de se nkofo na ye omo adwen se omo betie omo nti omo de kwa no mbekọ ne no na eye Presby Church ne say yes etiro ente ya ye nya achesoa na ofa kwan ba akoso na anye nte se untim fa kwan ba akoso na untim fa chire omo susu se kebe ya company fo omo ye ku oni je no ye hwe na ye nkoso ane no omo eni nkita ho ne mo makoma ne mra fam emma ample or empirical reasons a e kire se won no ma won involve themselves in that na asundue emra dance ye de troops no be dey ebeko say no maka so the Presby Church alongside other civil society almost so amplify and as o ma complement the Presby Church in kind and say me bi o mo de abetu dwa enie right yenhwe eye emiriti awani eye abantugo soja abantugo akoso on say in the American 1960s Banner to 1990s na very rampant in all areas because the struggle for independence can home and now moon say na we must on bar still now money abrofo no sa wolen ebi no so ya na economic issues in nkoye yesikasem ani abrabo mu nsem ya na yeden and na omoye but asama no home so just 2001 first one ya nka bia nchimi hu ya ne say Mali na dem no mo tuoma bayagu and why hene mo bia antia ya say ansana coup besi no na there has been a lot of attempts and massa we mo ma ye no enye first one you say okra we say omo sorry ya no omo ye we say okra second time we give ayi de kan Niger bi into omo ya bi o ya no omo nya ayi no source no dey bi omo kele na omo ku omo do omo tuma na bibi into Mali de e by 2021 then the same 2021 no and Guinea de so etoa so then 2022 again say 2021 de ko na Guinea bi say so de di so the same 2022 Nana Burkina Faso so na jinam ya ba 2023 we are in August tinim so say the yakoma to e ma anyi bia 2023 de be twa because ye twa ayi hu yan say Niger de so aba na me ka obi say cool your friend say contagious you can't dey contagious a sare etre enti one say o ma bi ho na cool ba no anso mu abon say soja fo we ye no anya kefo another one ba be ye another one ba be ye ene ye ba ko se oman bi so ya wan hwe oman bi so ben no fi so experience the same thing na oman we ni experience na won so be ye enti ya de se ba ne sa na e o se otimi so mu yie pa enti we when in recent time from 2021 to 2023 you 1 2 3 4 5 military coup and SC our mama ya hodo so a na sa mama na so no we say West Africa almost West African countries in Kwana. Okay, brother Philip, yes, I say ewo ho na menkaya tie for say program no presentation in aye nyina ye live ewo Facebook SOMPA 90.7 FM. Messages no be aba ene anopai Bishop Joe or say greetings to you ne de ode abanie Edison Ban Obed or my thumbs up or say ejuma na ekoye papa afe odasoa ewo ho ebo nsem emayen
Amansan Sumakrofo or say good morning crew. Yes, it has a team no yes solid ankasa. Bafo Steven ne good presentation. Nice one. Sompa, you are doing good work. Also, Nidia or they eba ye enie. Me pa also betima ko Facebook no so Sompa 90.7. Wakoja wadwen kire wo ho na ye bekan e wo programs. Na fe di discussion na ye no achi. Brother Philip and a presentation e wo giant screen so e de ema yen. The journey so far recent coup asi na ye de assess ECOWAS ne modern money interventions ahodo a waye na ye de ababe juxtapose the Accra meeting na ye nyina ye twen decision e be free mu ababia no what strategy and now be adopted ade a twen bia dwumadi so ne brother Philip we to aso mai right na owa ene one thing say me na me dwene ho asana me to aso na ya hwe sanctions bi akoso na me dwene ho say okaya time ekwadi ka kasa pa no wo se eba so mu hia mo so me ko UN kra on be ko akopem wa no akwa stop junta no e wo Niger Argentina diplomatic intervention e dia omo kwa as far as UN enkonko penipa mo omo dan say edu say wo de takasi ko de wo de as far as UN na obeko eno so ya asem sebe na yento aso ECOWAS said your mujumadi city no ya na oni mpanimfo ho no say we very careful that they can take decision bi a wo achira won see ya mrante ni pemujasem mo no moja mo nti ya mpene ma ebokoboko ba de o moye ne ma pa Mali ene sha ase say o de coup sem no eba wo ye coup na ade say ECOWAS ate ye di kan no ebra Mali ye coup na no ECOWAS ma ne te ase say coup na waye no enya de o mo support ho no ma na enu achi no mo yes o ma tu anamo foforo aka ho anamo mo tu ye ne se eba dwadi a sefa eniema bi edi hu dwa ade se Mali ECOWAS mine no eni ni nidwa se de ehia didwa ema sika afiri mu ba no o ma ne ye age se one aduane anase fango anase enuro no de nipa no okuru no betumi anya bi a on ba enjoy apart from that there was certain goods bi o no mo no mo nidwa de to so mienu so no ade se ba bi ehia ye didwa no anase sika semitimi koso no anase mwa a wo se ye de boaboa ye ho e wo sika semu no eno ade se ECOWAS kire se omo nye sa ade no ebio na eno achi no na omo share won se onhwe se obema kabamika biamamu no mum aba dan se omo de soldier asem no ebe ha adwen no enti wo hwe mu a esan so omo ye sa ade no ati a Mali nti no ma Mali bosia bomu no bro because omo defaulted $300 million in their debt nya de omo tuya enti na se eka edokra ya ni bia ye di miaw se de be ma wani aba ho so eno achi no so no wo hwe mu a omo 24 month transition agreement agreed upon after ECOWAS rejected 36-month proposal. Omo de call say nka yema omo 36 months asoja for no na omo nye but omo kwa no ECOWAS de omo 24 months 24 months say see ayeka say no ade say atwam for 2021 2023 still omo da so ho kwekwa mpa yenko de to so ye Guinea so 2021 ECOWAS kire say aye no omo ye no omo mpene so omo yi omo free ECOWAS so omo nye member bio Guinea mine no eno achi no so no omo hye won se onhwe se constitution no ebeba na afei so okay omo sign suma high level mission ECOWAS ma abofo echo Guinea say nkasaye be koso nkasaye na chiri no say na ba say junta na propose say their own 3-year transition no the timeline on between the ama ECOWAS penifo ECOWAS penifo no say omo return before the time but Guinea there panya general Domboya on the way na gene say 3 years no the time so to ne ma kopem so menya panyi bi ana obi odi no kore na wa ba be di animu te mo so ho nsensem no Burkina Faso so sa ade se junta no ade se ECOWAS ye yi o mafiri kuro na ankasa eno achi no so kra no utumi se ECOWAS jumadie mu nyina no nya ade se o share approaches o mo de call the other nation na Burkina Faso de na yes no nkon yes Burkina Faso de na after say ye suspend o mo no ECOWAS be ye inactive o mo anya bi ya ntua na mo bia o ma fa sanction bia man ka ama me ante ba ne o mo chire mu se o mo hwe se junta so agree say in 24 months
ye be enu nti na omanya sanction bia no because ye call Guinea no omanya ntum Mali omanya ntum ba oba Burkina Faso ajunta ne due to say 24 months they will hand over power enu nti na ma omanya so yes na oya Gambia yemfa Gambia nye case study Gambia in 2017 no omoto aba omopanya na odo ma no president friend Yaya Jammeh or transition here from military no be civilian men dey me mom dey nam da bia me kasa Yaya Jammeh obi a ye to aba ma ne say democratic ruler but oba o use military system no dey na dey ntina oya Gambia obeka ye ho na Ghana enipa 46 ye ku omo ya ye hu akira no be ye nsensen bebre nti ye to aba no Adama Barrow ena owini here from abano nwanwo abani ti adwaso ba ya to aba oye hu o use all means so obeye because na subsequent ones no we use ways and means in diabolic means are there winning this time around the people were tired to mututi ya no mututi also on sorry ECOWAS course men sorry yes small Basanjo former president of Nigeria his excellency also men sorry no me say ena ECOWAS esi gina say ye the truth be ko ho enu ntino o pa truth en krom ye pe Krom yenu pe troops no de call ye. Omo ye no de 7,000 troops in the call ye from Senegal and the Senegal soldiers. Senegal soldiers 7,000 and omo call the Gambia. Omo call ho omo call here say eni entotoye ne niam be call so ni ade anti Yaya Jammeh hu say de ade ni ye no hu say ontime nko and or fly out e call seek asylum eno echi no ade say asundwie esa abaye mo ba democratic nti Sabre no na Adama Barrow or president of president elect of the Gambia no Senegal into Yeswani in Senegal sisi aye ka say no Adama Barrow da sudi ade the Gambia so just maybe Senegal Gambia Mumbai Senegal or Gambia but that time because of Yaya Jammeh no Senegal okobo no ho dwa Senegal enti hona yeso no before ye Yaya Jammeh free kro no mu yes ansana ye de Adama Barrow just maybe we betimi I inform ECOWAS ama wo going to their decision and anumere we betimi inform wo amana we betimi just maybe we betimi can the reasons why they want to change their strategy na yenya those questions na nyina ama for na yenko yenim be yes me we kura kan wa Guinea Bissau de na attempted coup in 2022 na no ye the troops no be echo troops no mo no so cry 631 troops konko bobo aye bia presidential palace banks schools aye nation institutions konko bo ho ban na nkofonu soldier fonu ya na omoje sa ade na anye yi omosa ede bae so wo hwe de okay the Gambia ade no yani Guinea Bissau ade na echo se hu ni se eto abi na se wo de soldier fo wu ade ni ma ede mfaso ba nu nti na inform mo so mpese omoko eye Niger so na omukokохwe say dey so we mu ECOWAS o ma for so omunya hwe ya hwe one omudi kan ka ehye won say no ye mpremu ayin so let mom that time kwa na omo president omo de say Mohamed Bazoum no omo de say o say no munya no na man metena so na ne man ko so omo say dabi eno anya adwuma diplomatic negotiations said all kind so epende said all kind former president Olusegun Obasanjo ekoye ayinfo yi bi akọ eni ni pe still na no omunya nya omo no omo nkasa and a military intervention so ne se meeting no wrap up ye be say are they ready to go any questions abejafo ni bi raise and as a consensus no and so hon sensem no right so ye and this part no the ebusa say the kan no dey na say ECOWAS nye because oma try diplomatic means bebre amfa oma try military intervention or troop invention ade say no dey efa dey say na abasa no dey ekoso ni je no ombe so omonye den because soldier for until sometimes I also want for soldier for nhia wo mo a em say wo kakasa na omo ntia say mo civilians no quite way and afi so Ghana so no ye busa say yen kan no ana yen fa yen kan yes meaning say ye the ECOWAS yen fa soldier for no nkobi ana say ma yen ko so eno ne this part no there ye busa na do wan so far coup siwa Africa vis-a-vis Niger there and so ye the case study no and whole conclusion any you better see baby brother Philip super presentation wo giant screen so na we know enkomo a ye die this is the new evolution
yɛde eba ɛyɛ radio mu ɛwɔ enkranza ɛne ne mpɔtamu yɛda brother Philip ase bebree ɛwɔ enkomo no menuanom wɔ fie ha brother Philip awie presentation no yɛbɛma wɔ mo kwan na wɔ mo abam na ansa na no ma mentwa me ho tiawa na memra kai sɛ obɛkɔ Facebook no so na wakugya wadwen kyerɛ wɔ SOMPA 90.7 FM metwa me ho tiawa aba meba ya no yɛbɛwura nkɔmɔdie no mu na yaba abɛgye wadwen kyerɛ ɛwɔ ɛhɔ ɛnom so na yakɔ yɛnim anɔpɛ right asɛmbɛba dabi Samuel Owusu enie anɔpɛ yeguso ayɛka wo sɛ Coupons Company Limited wɔmo frɛfrɛ adwadifo ɛwɔ nkranza ne ntamu nyinaa sɛ ɔyɛ agent ɛde ma Guinness Ghana Limited na Guinness Ghana Limited pɛ sɛ ɔne wo yɛ adwuma frɛ Coupons Company Limited na twere wudin sɛsi a 05906003A one wɔmo eni dwana bibia bɛyɛ kama ɛba sikamane ne sikamane ho nsɛm ɛwɔ yɛyɛ famu hade a ɛyɛ Bojibo Ventures ɛyɛ ade a anɔpɛ yɛka wo sɛ sikamane no sɛ yɛ mobile money so 30 go Vodaka na MTN mobile money sɛ yɛ bank na pɛ sɛ obi account na wo yɛ deposit a bank bia woni sɛ yɛ Fidelity Bank, Eco Bank, Access, Carl Bank and FBN obeboa eye Bojibo Iswe G money and a zip fra Bojibo e 0248089463 na one wonu eni eja ye free Bojibo e dia yentum nika na yenko eye old magazine Atiko home store store ba ko a ewo yentamu ha ni life wom ankasa anope osebra ubenya fridge ahodo fridge no say ye table top na ye double door na deep freezer ni nyina onsabeke TV ni TV stand ni nyina bi ewo ho ceiling fan ena wall fan ena afi standing fan o ni nyina bi fan ahodo ni nyina ubenya bi ewo ho afi gas stove ena ne cylinder home theater ena woofers ahodo nyina onsa ubedidi ubenoa bibia ubechie eye Atiko home store ena ubewura amayaya ama emo ahodo anomde ahodo anwa yede chichichichi ni nyina ubenya bi ewo hantosi a won chensin sardine ni macro ahodo nyina onsa na mepacho bebre yenko na ye won hyehyeye a yato din se tuanaje ana tiatiaje no